umbango wake iPremier League amaqembu amabili Mamelodi Sundowns neOrlando Pirates. Amanye amaqembu ke lapha ke Munjang bemvimba lapha yena ke empela lapha ke Mbuthuma Shay pass ense ke Mbuthuma washiya uthina Mpempe lapha hey red card hayi kuzoba nzima ngempela ke kulomdlalo ke mbukeli uzomele sebenze ngempela lapha yena ke TS Galaxy sibheka lapha ke Mfukeng iphela phakamisa lakha washo umzondoda baba banolwazi no mapagania ayakhuphuka manje asuka ku number 2 baya ku number 1 hayi la uthashekathi ke uNompempe ungakhala uyithulise nomthasekabi ke Meremi wathi ke Mfukeng thuma mina hayi khona hayi le bhola ke lishaya itanga impela ke mawuyistale le bhola ke uzibeke nethi njengoba kenzile bayena ke Mfukeng eshake free phakathi wadive waphalela ke uTape Ira wezwa ngabafana abancane amaball boys uthi hayi futhi Ira ibhola yalifuna nje nala lapha nethi hayi la khohlwa mbukeli hayi la khohlwa hayi yalazi ngempela ibhola ke Mfukeng baba ngayento le free kick mbukeli but Andre de Jong one touch football Andre de Jong thola ngapha ke Mfukeng sigasa ke Mfukeng okuyona ke Sundowns undamano suka la kuyona ke TS Galaxy nayo khona avana semshisho eyayo ke lapha ke TS Galaxy zama ukushaya lapha ke Mfukeng goal kick Speedy angazi na Speedy benake siyema bangenzakala ba score bazo celebrate yini Mfukeng nansi ke ngofu ke thina Mfukeng malake thuba Dion bemvimba ke Dion hey kuzoba nzima bangenza ke phumela ngaphandle ngoba ke lapha ke bench banomelusi Mathebula njengoba lapha ke Dion ibhola libeka phakathi ke Dion uDion ke usuka lapha ke kuona ke amaZulu Mbunjang sibheka manje lapha ke Mfukeng isegazini ushaya ipass ke Mfukeng bhola livimba ugoalkeeper iyaphambili nejubane ke uZindongo nanga nayo luthonya kaphasi njani manje baze bayamvimba luthwenye umnike besibheka amabhakaniya ke bathola ngapha ke Mfukeng Mfukeng ushaya ipass ke Mfukeng sibili angeke bayishare neOrlando Pirates ngoba ke badala ke ekhaya umthetho bawubeka lapha ke ubaba uMtaung benapha ke ubaba Khosi sibheka manje amabhakaniya Shandu Kandabe uyawuhlonipha umsebenzi ngoba ngaphandle kwakhe uyabahlonipha futhi abakuphethe kanti sengibada hayi njengomnyaka bazomvimba emuva osibisi gcina likhaleni ethini ibhola bheka pass ke Mfukeng sibili City neRichards Bay sibheka ke Mfukeng nansi ke Nkosi Mfukeng uyasikaza soka Dion wasebenza ugoalkeeper njengoba lapha yena ke Mfukeng ngena ngaphakathi wenza ke isave eyesithuba mangikhumbula kahle ukona lapha ke Mapagania hayi yena Mfukeng ball control mbukeli la iduze ethi ke yaza sibheka ke ibhola manje ke sibheka manje lapha ke Dion nala ke thuba goal kick yina ke lapha ke coach Owad siyafana ke Zulu eshoti kuba on goal sibheka ke Mfukeng la Mapagania bafuna goal start Morem Mbuthuma bemvimba ke Mbuthuma yebo manje Mbunjana kwenzenza manje nethi nazi siyabuya ngempela nalapha nethi lesibili kuyena ke lapha yena ke Mbunjana ngoba ke omunye washaya on goal badala Mapagania umsimango lapha manje ke wona amakhosi mala ke phama ngathi ke igolo sina Morem ayisebenza ngempela ke lapha udlala ibhola uyatheka uShayinet Mfukeng bemvimba ke Mfukeng mbukeni la eMbombela Stadium TS Galaxy no wabuya ke Muremi washamkunda tshani igoli lesibili igoli lesithathu umkhonto wagwaze ekhaya sibheke ibhola phakamisa manje ke Etinas ke Mvelas bemvimba ke Mvelas Mfukeng
uthola ngapha ke uMaduna wasala phansi ke uMaduna wathi ke uNompempe ke free kick inikeza ke yona ke phakathi TS Galaxy. Gianotto Mfukeng yazungeza ke Mfukeng ushaya phansi ke Mfukeng Mahlam uyedwa ke Mahlam kodwa bemvimba shaya ke cross lapha yena ke uMahlam. Bathola ke lapha ke yena ke Mfukeng ngapha ke Police uyedwa ngapha ke Mfukeng nansi ke ingozi uyingozi ke Mfukeng ushaya phansi ke Mfukeng nangu Mfukeng hayi khona hayi khona Puka 2 yards wavele wavuka phansi Mfukeng bheka le pass Police Mfukeng madoda ngazi noma ke ubanje umankunkela lapha ke yina ku Mfukeng washawutshana. Sibheka manje ke phela uyena lapha ke manje ke John Wick Shage pass ke washiye unejubana ke Moren ya Police isikele MG Police ke Tinat Police uyadansa Police nangu Mfukeng lakha and holy four Orlando Pirates not TS Galaxy lasukuma lonke ibench indini celele ndathi ndinabo abantu bami abadlala nam awumadoda uMfukeng ushaya igoli lakhe lesibili ngishilo ngathi lisegazini kuMfukeng bafaka umunye umshini lapha yona ke iPirates Police Mfukeng ungathi ufunani mbukeli ngitshela ukuthi lipi iqembu elivutha njengamabhakaniya mbukeli kule season Mfukeng uzithela ngamanzi akatatazeli ushaya igoli elakhe lesibili hayi ushaya igoli lakhe lesibili uMfukeng unethuba elokuthi umbuzo qhamukayo amabhakaniya noma amaSundowns. Umlandeli kusibonisa Posheng bafuna 6 mabone manje amabhakaniya Mfukeng ufuna ngapha ke ibhokoza ke elivimba ke yena kutape ira ake sibheke manje kuyena lapha ke ubhodle ayavutha phe amabhakaniya mbukeli ukhumbule emva kwalomdlalo iDurban City Richards Bay ngathi bathola igoli elesithupha manje ke Mfukeng no shame 6 mabona 7 driver ushaya hat-trick yakhe yokuqala ke Mfukeng kuona amabhakaniya bendini celele ndathi ndinabo abadlali bami abadlala nam hayi amabhakaniya futhi hayi ayavutha amabhakaniya mbukeli ayovinjwa ulwandle compose kaMfukeng lisegazini ngibatshele ngathi ke lisegazini forever Zakhali Sef hayi Mfukeng khosa ushaya igoli lakhe lesithathu i-hat-trick eyakhe yokuqala lakhona ke amabhakaniya mbukeli ukhumbule ke mawushaya amagoli amathathu ibhola ke lapho mbukeli uzohamba nalo ke Mfukeng le bhola ke namhlanje uzibeke ethubeni elokuthi ke akhethwe ke njenge-man of the match lapha yena ke Mfukeng hayi injabulo kuphela ikakhulukazi masafunda isikole lapha ke nge-half time bazokhumbula bekhona ke kule yaminyaka nge-half time bobona iskini ngempela ke lapha abadlali abangajwayelanga ukudlala lapha mhlawumbe ke egrounding sibonela ke ithuba kwafuna igoli lesikhombisa Moren captain kuba umdlali ke odlala isikhathi eside la odlala indlela eminingi eqenjini njengalapha ke Mbunjana
phumele ngaphandle ukuthi uscore on goal. Mfukeng le red card babulela ngempela ke lapha ke abadlali ke bapha ke TS Galaxy. Dionot uyaphambili ke Jubane. Dionot ushaya cross. Bathola ngapha lapha ke yena ke Mfukeng. Mfukeng bemvimba phana ke Mbuthuma naye udlale kahle kakhulu ke namhlanje uMbuthuma mbukeli. Noma ngakascore ke igoli ni angisazi uma yena ke take show Thinyane. Beshaya iJabal ngo 5-0 ngo-2013. Shaya ke cross ke nari ke thuba. Ngaje apha nasi siwelele shala pha ke Orbit College. Balida ngo 1-0. Sibhema manje lapha ke phakamise ke nari ke thuba. Police. Pasa ke move ke Police. A police bemvimba ke police lapha. Ethi kamnandi ke police. Ashayeke lapha ke amagoli ayisithupha usha amagoli amathathu hat-trick. Umfukeng lo mbona ke mbukeli esithombeni sakho. Phela nje la kubalandeli ke abala lapha ke mbukeli iOrlando Pirates basibaka ke free kick. Igoli lokuqala lakhe Mfukeng. Zakhala ke isefe emva kwakhe utape ina. Goalkeeper ke owayela lapha ke TS Galaxy. Wabuya ke Mfukeng. Washala lapha ke igoli lakhe elesibili ke Mfukeng. Wase ke buya ke Mfukeng. Eshala lapha ke igoli lakhe lesithathu hat-trick. Waba ke man of the match ke namhlanje yena ke lapha ke Mfukeng. Ibhola ke uzohamba nalo lapha ke Mfukeng njengoba lapha ke uThandi. Merafe na ke lapha ke